Komulingo gumwe ogwo kuhamya enkoragana nungi n'amahanga agandi okutoranwa okwa Samari ni kimwe aha bintu ebirikoreka ngu Uganda neija kureba ngu yahamya omukago gwayo n'amahanga gabiri ngu kandi ekigenderire okureba ngu habasa kubaho obunywani ahamwe n'okukwatanisa. Grenada eri island bagisanga mu Caribbean. Omukwano gwaffe enkolagana ya Uganda ne Grenada yatandika kuva dda mu 1974. Kati appointment yange eno okubeera omubaka wa Grenada akiikira Grenada mu Uganda just okuuma n'okuteeka amaanyi mu ogwo omukwano gwe batandika edda. Samari yagamba aha kutorana kwe nkomulingo gumwe ogwakwija kukozesa omukurangu yarondera Uganda abanywani na munonga omukutwara omumisho ebyoburambuzi okureba ngu yateeraho n'abanya-Uganda emigisha etari emwe n'emwe kwenda ngu babase okwetungura. Ne bantu balungi, bantu ba mukwano. Grenada nsi era economic activity yaabwe tourism. Business zaabwe ziri mu hotels and tourism. Era nkubiriza nnyo abanna-Uganda kubanga Grenada ekolagana n'ensi endala islands endala mu Caribbean bakole direct airline eva Africa etuuka Grenada ne Caribbean countries omuli Jamaica, Barbados, St. Lucia. Omulingo nigwo gumwe minisita w'ihanga ow'eshonga z'aheeru Okello Oryem yagira ngu naija kuheereza Samari obushagiki oburi kwemalirira kandi yamuhabura okureba ngu yabasa kukoragana n'abantu abiine amagezi ningashi abari kumanya aha bikwatiriine na n'enkoregana ey'amahanga. We are not going slow on the issue of our economic diplomacy. At the end of the day, anything to succeed, even a business to succeed, there has to be an investment in that business. So we're limited by the amount of money that we can give to our missions and embassies in order for them to continue promoting what we call economic diplomacy in their region. Bamwe omu banyabuzaare aba Samari hamwe n'abandi bamutabarusya ahabwe kiyahikaho omu magara ge. Njozayoza nnyo muwala wange ono okuba nti afuse omubaka wa Grenada era nsuubira ajja kukola bulungi nnyo omulimu ogwo era ajja connectinga bulungi nnyo abantu ba Uganda n'aba Grenada. Ono muganda wange era muyozayoza okutuuka ku kikulu kino. Samari n'omukazi owa Roland Kamya Kuruma oli omunyeshenjero owa Bufumbira East omu district eya Kisoro.